Әфган һәм Чечен сугышларында башын салган хезмәттәшләренең якты истәлеген мәңгеләштерү, ветераннарны берләштерү максаты белән барлыкка килгән хәрби туганлык оешмасы инде күп еллар актив рәвештә үз эшчәнлеген алып бара. Кичәге солдатлар һәлак булган яудашлары исемнәрен язып, тактаташлар урнаштыра, аларның якыннары белән даими бәйләнештә тора. 25 ноябрь көнне шулай хәрби туганнар тагы да бер җыелып Ырсай авылына юл тотты. Әфган сугышы барышында бу күркәм авыл 38 ел элек үзенең бер батыр улын югалткан. Еллар үтә бара, әмма Наил Әбүзәр улы Нуртдинов хакында халык бердә онытмый. Авыл читендә чылтырап аккан чишмәгә дә Наил исемен биргәннәр. Аны һәр вакыт тозартып, төзекләндереп тора авыл халкы. Су артыннан килүчеләр дә өзелми. Шушыннан içəsiz indi şunu? Şundan içəmiz. Şeyə qədər tutarız. Eybətmisin su? Evet. Avlaşımız Nail Afganistan'da marhum bulgaç iske alıp giteyik deyip şunda zıyıldık biz. Anın kalgan tuğanlarına selametlik, uzun ömür, motor tip yaşolarını tilep, nişleysin, turmuş şulayını. Benim avı indi. Afganistan'da helak olan 8 yigitning birisi kızganışka karşı o ölgenden sonra indi bizning o'qituvchi Salim Faltaf abi Şişme bu isimsiz Şişmeydi. Şişmeni eydegiz Nail ismi bilen atık degan taqdim bilen çıktı. Hem şoşu taqdimni indi ko'tarib oldu avuldaşlar hem mene былтыр şoşu памятная досканы qo'yarga buldık indi. Kişi kelgen kişi көрсен bilsen Irsay avulundan da mene şoşunday batır yigitler bolgan ekan. Mene benim qırımda indi eligine tanıştık. Nail bilen birge Dasaf'ta okugan. Faris abi. Abi ismak bulup gitti. Onun durumda söylegende mine kıyınırak indi bizge barımız da o bizim yürek yarası. Hele indi benim kitap çıkaram Nail turunda. Kitap basılıp yata Mayak redaksiyasında. Dasaf'ta birge okuduk Nail bilen. Şundan uçup kıda Türkmeniye'de Türkistan'sa boyuna kırıkta onda biz birge bulduk. Nail'le men gül eybetek varın kurdan Dasaf'ta ul eybet okudu. Dasaf şkolada. Şundan uçup geldiğinde biz birge bulup Afganistan'a no birge etmedik. Onu geçirken beni geçirken. Şu şunu buna. Nail bizim elde güzelinde turadi genday. Eybet akıllı malayı. Якынлашып килгән аналар көнен истә тотып, Әфган егетләре Наилнең әнисен 86 яшьлек Фәүзия апаны тәбрикләргә килде. Яшәмбе көнне алагара әниләр көне. Фәүзия апа, шуңа без бит инде сез батыр Барша Афганистанда һәлак булган Наилне үстергән кеше без инде февральдә килеп күрдек белән сез белән күрештек, җыштык. Хәлегезне белдек. Без инде сезне аңлайбыз. Үзегез үстергән баланы Yoğaltı bek kozun kayığı. Aynı sizge selametlik dileyimiz. İşte olsa birgelep yaşayık. İşte Nail için de yaşadık gerek. Allah verse sizge tüzümlük. Uzun dağır kayıtıp sen sohbet itaat sözlerine yazsın. Nin kurgan kaygılarını kurun yazmasın. Allah saklasın. Şu an sağ selamet bulağız. Buna bizden belki gelse güçleneş var iyiydi. Rahmet. İşgalığız gazol rahmet. Temin etip şey içersiz. Rahmet. Her başağızda bakıtlı bulup, sinyalı bulup, balalarını ilendirip, müzeyik rahat yaşayın. Nin kurgan kaygılı gülmeyin. Шушы көннәрдә хәрби туганлык вәкилләре һәрбер һәлак булган хезмәттәшенең әниләре янына барып, чәчәкләр, күчтәнечләр илтеп, хәлләрен белешеп кайталар. Инде олыгайган, әмма уллары рухына дугалар кылып яшәвен дәвам иткән газиз аналарга йөрәк җылысын бүләк итәләр. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.